Veliki pozdrav svima, moje ime je Ivan, a ovom prilikom bih želeo sa vama da raščlanim jednu drevnu tehniku, nazovimo ovladavanja umom, koja možda i prevazilazi sve ostale. Ovu tehniku je zapravo dovoljno primjenjivati samo 21 dan da bi već počeli da osjećate kako imate više energije, entuzijazma i sjaja nego godinama pre. Tehnika je inače stara preko 4000 godina i zove se srce ruže. Sve što meni ili tebi treba da bi izvodio ovu vežbu jeste sveža ruža i tiho mesto. Prirodno okruženje je najbolje, ali i mirna soba će takođe biti dobra. Najpre počni netremice da gledaš u centar ruže, njeno srce. Ruža je zapravo poput života. Duž puta nailazit ćeš na trnje, ali ako veruješ u svoje snove, na kraju ćeš preći preko trnja i stići do blistavog cveta. Samo nastavi da gledaš u ružu. Uoči njenu boju, kvalitet, oblik, oseti njenu krhkost i razmišljaj samo o tome kakvu divnu stvar imaš pred sobom. Na početku će druge misli ulaziti u tvoj um, odvlačeći tvoju pažnju od srca ruže. I to je znak da je u pitanju neizvežbani um, ali ne treba da brineš, jer napredak će brzo da stigne. Jednostavno, vrati pažnju na ono što si fokusirao i uskoro će tvoj um biti jači i disciplinovaniji. Zvuči prilično jednostavno i zapravo u tome i jeste sva čar, ali ipak, da bi bio efikasan, ovaj ritual mora da se ponavlja svakog dana. A prvih nekoliko dana bit će ti teško da provedeš čak i 5 minuta vežbajući. Većina nas živi tako frenetičnim tempom da su istinski mir i tišina nešto strano i neudobno. Većina ljudi će, kada čuje ovo o čemu pričamo, da kaže kako oni nemaju vremena da sede i da bulje u cvet. To su oni isti ljudi koji će da kažu da nemaju vremena da uživaju u dečjem smehu ili da šetaju bosi po kiši. Oni kažu da su previše zauzeti da bi radili takve stvari. Takvi ljudi čak nemaju vremena da stvaraju prijateljstva, jer prijateljstvo traži vreme. I kada razmišljamo o ljudima koji žive na takav način, setim se reči jednog pisca koji je rekao: niko ne sme da dopusti da ga sat i kalendar zaslepe tako da ne vide činjenicu da je svaki trenutak života čudo i misterija. Dakle, budi uporan i provodi sve više vremena osjećajući srce ruže. I nakon nedelju ili dve, bit ćeš u stanju da provedeš 20 minuta vežbajući ovu tehniku, a da ti um ne odluta na druge stvari. I to će da bude prvi znak da ti preuzimaš kontrolu nad tvrđavom tvoga uma. Jer on će se tada fokusirati samo na ono na što mu ti narediš. I bit će divan sluga koji je u stanju da uradi vanserijske stvari za tebe. Jer zapamti, ili ti kontrolišeš tvoj um, ili on kontroliše tebe. Praktično rečeno, zapazit ćeš da se osjećaš mnogo spokojnije. Napravit ćeš značajan korak u pravcu brisanja navike da brineš, koja muči većinu populacije, i imat ćeš više energije i optimizma. I što je najvažnije, primetit ćeš da osjećaj radosti ulazi u tvoj život zajedno sa sposobnošću da ceniš mnogobrojne darove koji te okružuju. Dakle, svakog dana, bez obzira koliko si zauzet i sa koliko izazova se suočavaš, vrati se srcu ruže. To je tvoja oaza. To je tvoje utočište.
To je tvoje ostrvo mira. Nemoj nikada da zaboraviš da moć leži u tišini i u miru. Mir je odskočna daska za povezivanje sa univerzalnim izvorom inteligencije koja prožima svako živo biće. Naravno, sada se ovdje nameće pitanje da li je zaista moguće da tako jednostavnom strategijom značajno unapredimo kvalitet svog života. Mora biti da postoji i nešto više nego što je srce ruža, što dovodi do tako dramatičnih promjena kod svakog od nas. I to je zapravo tačno. Apsolutno tačno. U stvari, svačija transformacija dolazi kao rezultat složenog korišćenja određenog broja visoko efikasnih tehnika. Ali tu nema razloga za brigu, sve su one jednostavne poput ove i sve su jednako moćne. I zapravo ključ za svakoga, za mene, za tebe, jeste da otvoriš svoj um za tvoje potencijale, da bi živeo život koji je bogat mogućnostima. Ponovit ću, ključ za tebe jeste da otvoriš svoj um za tvoje potencijale, kako bi živeo život koji je bogat mogućnostima. Prilično jednostavno, zar ne? Ukoliko vam se svidelo ovo što ste vidjeli ili čuli, slobodno podelite sadržaj sa prijateljima, ostavite komentare dole da li vam se svidelo ili imate možda drugačije mišljenje i drugačiji način suočavanja sa ovakvim izazovima. Do neke sljedeće prilike ja vam želim apsolutno fenomenalan dan i šaljem vam veliki pozdrav.